Dobrodošli na kanal Popravi sam. U ovom videu pokušat ću napraviti generator dima za hladno dimljenje mesa. Za ovaj projekat potrebna mi je jedna cev za telo generatora ili ložište, dugačka opruga koja će biti dimnjak, a služit će za protok vazduha. Koristit ću košuljicu od ležaja, ona će biti sakupljač pepela, dve cevi, jedna veća a druga tanja i parče lima. Jednu stranu košuljice zatvorim sa što debljim limom i tu će biti ložište. Što se tiče cevi može biti četvrtasta ili okrugla. Prečnik ove cevi je 80 mm, a poželjno je što više, najmanje 100 mm. Ali ja imam samo ovaj komad cevi pa ću koristiti fi 80 mm. Izbušit ću veliku rupu za cev kroz koju će strujiti vazduh sa dimom. Na unutrašnjoj strani otvorit ću otvor da bi se dim mogao slobodno kretati. Potrebno je to sve zavariti. Okrugli lim za košulicu na kome će biti izbušene rupe za pepeo, a na sredini zavarena opruga. Gornji poklopac će biti drveni u dva sloja, jedan će ulaziti u cev, a drugi preklapati cev. Potrebno je izbušiti rupe za promaju vazduha, a također i za potpalu piljevine. Generator dima je spremljen i možemo početi sa testiranjem. Koristit ću kompresor od frižidera. Ovaj kompresor je tih, a može da radi 24 časa. Stavit ću sitnu piljevinu i da vidimo kako generator dima funkcioniše. Dim počinje da izlazi. Prednost ovakvog generatora za dim jeste da možete dimljenje mesa vršiti u samom kartonu. Dim koji izlazi iz generatora je hladan i koristi se za hladno dimljenje mesa. Pogledajte sada kada stavim veći pritisak vazduha. Sa većim protokom vazduha dobija se veća količina dima, ali mislim da ovoliko dima nije potrebno. Protok vazduha iz malog kompresora je mali, ali zadovoljavajući. Ovakvo strujanje dima bit će dovoljno za jednu pušnicu.
Testiranje je završeno. Piljevina sagorela. Ne u potpunosti, ali sasvim dovoljno da stvara dim. Sa jednim punjenjem ja mislim da će dim izdržati nekoliko sati. Potrebno je napraviti još malih izmjena. Na izduvnu cev stavit ću sakupljač kondenzacije koja se stvara unutra generatora. Na kraju generator ovako izgleda. Pišite u komentarima da li koristite ovakav generator dima, da li je praktičan i naravno ono najvažnije, kakav je ukus mesa, da li je miris dima na mesu ok. Sada mogu napraviti pušnicu za ovaj generator. Pušnica neće biti od kartona, neće biti ni od cigli, neće biti od bureta, već od USB ploča. Ova pušnica je mobilna, tako da kada završim sa dimljenjem ona će se skloniti. Dimenzija pušnice je 60x60, a visina 180 cm. Vrata se otvaraju po celoj visini, a na vratima se nalazi merač temperature. Ovako izgleda unutrašnjost pušnice. Šipke su postavljene u 2 reda naizmenično. U gornjem redu mogu staviti 5 šipki, a u donjem 4. Šipke se lako pomeraju. Mogu da se izvade ili zamene položaj. Na samom krovu pušnice se nalazi otvor, da bi dim mogao prolaziti kroz meso i izlaziti napolje. Unutar pušnice u donjem delu gdje ulazi dim nalazi se filter sa kamenjem, koji služi da zaustavi neželjene čestice. Pušnica od USB ploča je spremljena i mogu montirati generator dima. Nije još sve završeno na mjesto, a također sam u fazi ispitivanja kako će ovo funkcionisati. Za prvi put stavit ću samo jednu kobasicu. Deluje smešno, ali želim prvo ovo dobro ispitati. Zato i vi pišite komentare šta vi mislite o ovakvom načinu dimljenja kobasica. Koristit ću piljevinu od bukve i pokazat ću vam kako je napraviti. Ovo je bukova piljevina koju koristim za dimljenje. Pomešao sam sitnu i grubu piljevinu, a pogledajte kako sam je napravio. Uzeo sam stolarsku burgiju za šarke, a može i manja, fit 30 mm, i počeo bušiti drvo. Tako sam dobio tanku, a grubu piljevinu. Sitnu piljevinu sam dobio obradom na abrichteru. Za ovu namenu morao sam kupiti brener za paljenje piljevine, koja se pali na mali otvor.
drugi dan, kao što možete primetiti, dodao sam mali ventilator sa donje strane, da bi promaja vazduha bila što ravnomernija. Ventilator sa starog računara povezanog na USB kabel na adapter. To bi bilo to u ovom videoklipu. Srećni bili pa vidjeli. Kasnije daću neki svoj argument u komentarima kako se završilo dimljenje kobasice. Ako vam je video koristan, lajkujte i delite video. Zapratite kanal i naravno pišite vaše mišljenje i htio bih da čujem vaše iskustvo sa dimljenjem i sušenjem mesa na ovakav način. Pozdravljam i svako dobro!